Hello everybody, danes smo na Sveti Gori in danes je plan tak, se pravi, zato ker je prišla mamica z mano, grem jaz po kraljici do polovice, do razgledne tam nekje in potem se dvignem nazaj njih 50 metrov gor in se spustim dol v Grgare, grem pogledat kakšna bo pišta za slow enduro, tako da nič, še vedno na Old Trustvi, Old Faithful Track Remedy. Zadnji obroč je že hin, ta pride ta teden, tako da kaj malo bo nov in nič. Sončke, lepo vreme, toplo, danes smo samo dolg dres, nimam nobenih kratkih rokav od spodaj, ker je proper temperaturca, tako da nič, let's go. Tako da imamo stezerček tok. Še kaj pijemo tam. Let's go. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head. To sem se pa fajn kresno. Ok, 5 minut pauze. Fajn mi jih je zvilo, ko prav sred me naredil sem. Ko sem se razbolih kar. Malo vpetljivo. Zdaj provim, ko imam boleti celo pot, da sem upelil. Zakaj sem težki, a roko?
malo. Neki mi ne dela prav na kolo. Ful sem težek. Hvala. Je ta skok na remi pole. Ne moram reči, da je lih dobro prstno, tudi slabo ni. Ok. Smo pred spustom v Gargare. Odpremo amortizerček. Malo sem se vdihnil compression, da me preveč na nos nabivalo. In to je to. Zdaj pa da vidimo, kaj so svetogorski supermeni pripravili za to pišto. Zaenkrat pridi čil, melov, nič kaj tasga, moram priznati, je pa, mislim, fajn, ne? Kad sem f***nil zdaj na pedal, sam jama ni bilo hudlo, dobro. Ok, malo uphill. Nič kaj posebnega. Zdaj dole. Ok. Trasa bo kar zanimiva, kar endoraška, moram reči. Jaz s temi mojimi dolgimi krenki verjamem kar dosti potle zadnje salte. Pažem. Samo to bo. To ti zna primiti. To da. Ampak okej. Ful je oska, moram priznati. Sploh za pedala. Nisem navajen. Ne moram pedala cikati. Ampak drugače je kar cool, moram reči taka široka singlica. Ok. 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 Kaj si mislim, da bo bolj zahtevna trasa. Pa moram priznati, da niti ni hudga. Ok, tako sem govoril prehitro. Kurva. Glej naprej, glej naprej. Tle ne moraš iti, tle moraš iti. Dobro. Zdaj, pusto. Ful lepo so naredili, ker so določene kamne porukali proč. No, to bom rekel. Za Sveto Goro je to kar lepa edicija, ker je v bistvu pravi endoraški trail, ne? Ker je v bistvu smek, to pa ne bom se fuknil dole, to pa ne, bo prevosko. Ko te dobro zafrkne.
In zdaj, kaj naprej, še tam čez zadnji dol narediš pišta. Ampak kaj like it, moram reči, hats off, da ste se lotili nekaj tazga delati, ker ne rabiš dosti vložka, samo pa tak strelj, mislim leti, da ni boring, da se ne štufiraš, da moraš pa kar nekaj narediti, no, tako bom rekel. Imam občutek, da so na novo ga nakopali. Ko je roka ima. Okej. Cena. Čakaj, mi izigramo tle ali tam? No, gremo tle. Ja, ta del pa nam kaj označen, kot nič. Ali? Aha, tle gremo. Okej, to pa nisem vedel. Nisem vedel. Ne veš tam del potravi. Ali je to peš pot zdaj zaratala? Ma ne? Tako da široko čiščem. Okej. Malo se pelju, ker nemam boja imeti nekaj šona. In smo čez. Dobro. Okej. To verjetno bo še del stage-a. Po moje. Boš moje čez vodo, šprint. Šprint. Kar šprint, če ne kar šprint, bomo bo tle, ki je konec. In boš off gate. Tako da. Nice. Prav tle prideš ven. Prav Polšiču skoraj. Dobro. Evala, pišta je končana. Mislim, do konca sem sfural. Ene par takih zanimivih delčkov ima. Nič kaj hudega, nič kaj zahtevnega. Taka, ta prava enduraška. Nič, jaz sem zdaj prišel tle gor proti zahodni del Hararja. Ne vem točno, kako se temu reče, ker nisem Hararc. Ampak, mislim, da ima neko svoje ime, točno pa ne vem. Od tu sicer ne vem, kam se bo šlo, karkoli. Začeli smo pa tam nekje zadaj. Tle gor je Frančišek. Tako da ti to je to, nič. Upam, da ste uživali, upam, da prije hitro video ven in to je to. Ci vediamo domani, ragazzi. Mater, kako hrabijo. Posso? Ne že vzeti. V kosu?